daging. Nah, berapa? Seperempat. Anget jam 40 ya? Nggih. Monggo. Matur nuwun nggih. Ada mau tahu bulat. Nih, taruh sini. Ambil satu deh. Iya itu. Ambil satu. Ya. Ini pasti mau kamu deh. Udah Bu, ya. Ya, lah kok bisa ini? Iya. Sejuk dong. Matur nuwun ya. Gerak. Iya, bentar. 30 warna apa? Barangkali enggak. Mbak kentangnya telu. Terus godhong gandule loro. Kenepi apa iki? Apa ya? Main 10.000. Apa ya? Apa, Mbak? Kentang nih Mbak. Kentangnya. Jadi 10.000. Iya. Karo mie gepengnya Mbak. Iya. 2000 ya? Iya. Wes, Mbak. Sampun. Berapa, Mbak? 12. Oke. Monggo. Matur nuwun nggih.